Der MIP. Dat doet de stap hippie zelf les met ma. Sahi hamdam real life. School met. Boleh dat de swag di swag. Kata pavere. Ngawo ang libro. School met terdam. School step the life. Kamu deh. The ParaLok hai di te idang life hai isita te. Ilati te ite pa. Pat na turut terai gigi sa pelangwan. Ketutehin mata hangle indai. Dapat yang kuste. Ini wanita. Ida tu nak tiga tu tu parat tem. Haram ni dah siapa yang tak tapi. Tu lah school ni. Mula, orang kata asal lah school ni pi. Lah, parat yang itu buat apa? Marahu. Hey. Napa? Parak kita kena him. Dem him kena kita cipas lemak kita. Tangan nyere. Pala ukde ya wa. Man kesini thora hai man dak sa tu. Ya. Sahi. Good evening. Good evening, Miss. Nggak berkelatan ya, good morning. Sit down. Thank you, Miss. Yes, Miss. Wendy. Yes, Miss. Tak. Mentu batay Jepang nggak? Jepang. Oh, iya, aha, mentu kenapa orang pi? Dia utuhan bima. Ini ya. Em lingkut fish berapa yo? Kalau kita kerja yo pi, kita kubikin sini lingkut cepat yo se. Kita arungot gimana ya cepat yo. Kita kubikin kubuat white bisa yang kalau kubikin sini like school gay, yo kita bisa hab kita nak hikai. Tapi kalau mana hab kok, kita nak hikai ni kulah cuma office. Kalau terkena orang pergi ke you orang hey ham kena mai gemes untuk orang kita pisah kalau kita orang pergi tu orang kena ren kadang duka ren tu san spa deh yang kita kena san spa kelihat kita gemes orang you tu pisah lang kadang mana lete kalau lete orang tu pergi kalau cipu hiyung orang deh pil orang kita pergi orang deh pilah hiyung then dengan nala MK mau tetap riam kejuti tit bayak tit dia gom kalau ketika kalau mana pun kayong tit ketak ini cakap ini perlu kau anggi hai par APA kalau kita kena anggi hey Wendy cari baru kopi papa kata kalau kita anggi nang yang nang kena ibu mesu to bisa po kalau ka angko kena hopi angki oste kena hopi kalau kita angko nak kena hopi angki oste men API tak kejite kalau dat kita berjeng angko pat yang kalau kena benda japi atau kalau dem kalau kita wikis sinuan
Ati yogu betul pisah yang betul kemis biang. Tapi kemis itu bukan merang nang yogi deh. Dah beten. Hal tiga hal tiga kuat. Tapi yang gue ketika pisah. Ham kena ada di kemis nyapi. Anggi ati deh cie mana high school ketika kena mana wajib kalau kita kena anggi wajib ketika sekolah ketika laki ketika kemis anggi. Tapi usual tahu pisah. Yang mesti usrai lah. Ada kalau ketika mes episode kiki apa? Lagi cipu yang yang di ilah cerita nanti bang sih mau nggak yang episode kiki mes tapi ikan awat tahu na ai dia do bang ha. Ada deh kan deh lah ai ketika mes ham cai kayak pun do bang ni kalau kak angkat dong. Ada cara dah mana pergi hagu ke sini. Kalau kapi jod kata kamera anggo pan to po siapa ke polis ko tapi ham to nya ko hap lengan mudu sen la hap pisau jit kat cuma kena Safi hey kena Lenika tak tu dah final. Easy. Udah lah yang itu. Ini dah kenal kelas mau. Aha, dah malu. Tak kira lah.